kurang jadilah rakyat na loba. Ih, Sulu tuh. Yang main anchor butuh Sulu tuh. Lah, cukup deh lah. Ih, Sulu sekali nih. Asik banget. Ai, sulu aing tadi malo ba ieu. Anu teh bener anu maling beuseun age. Uteangan heula ya budak. Bisa mas. Oh, mereka di Malaysia. Bapak aing. Oh. Berapa biasanya anu maling sulu aing? Kayaknya tadi orang nyala siapa nama Sulu. Jangan papa anak. Ka mana kan nyana? Tadi itu. Ade itu berarti nyana tah. Dek, yang kiri udah dek. Kiri kan itu. Tangkuan saja. Oh. Teman, ke Malaysia. Ih, ke mana liam? Naon? Ini singgalan, teman. Wis sia nya nu ngaranna Oman. Ya, ini. Ih, sulu aing salah nu madog. Nyala nitipkeun, Mang. Manya aya sia maling aku mun geus saya maling aku mah bakal penuh sia Tapi penjara. pan lain, Mang, lain. Kenapa? Jangan dituduh. Makana aing ge naon ulah cetakan barang anu geus jadi. Ayolah kau yang bawa sia ka PT ayo. That's right.